Ngithanda ukubingelela mbukelo khona ekhaya okhuluma-ko umthandazi lamini. Ngiyabingelela bonke laba ababhalako, Bonaledi Masheko, Sibahle Nkambule, Joyce Kubula, Mata Maphosa. Ngithi uNkulunkulu anibusise kakhulu nina enibhalako ukuze into zenu zizohamba kahle. Ngizobe nginikhulekisa lapha ngifunda ama-comment enu, ngiphinde futhi-ke ngingalibali ukuthi ngikwazi ukuthi nginithandazise, nginibeke emkhulekweni wami engiwenzako njengomprofethi, njengoDlamini, manje-ke umthandazi. Ngithi-ke uNkulunkulu kaloku yena nibusuku nemini anganilibali njengoba nikhomenta lapha, nami ngiyabheka nje abantu abangibhalelako. Bonaledi lokhu bachubeke njalo, nabo Thembi Prudence, nabo Lindiwe Lindi, nabo Bongiwe Mbamani, nabo Joyce Kubula, Joyce Nkungu. Ngithi uNkulunkulu ngaloko balaleli bami noma babukeli bami baka YouTube, noma ngenze nginiqede nonke, but nje-ke ngelanga ukhona zobafunda, phinde futhi-ke ngibathandazise. uNkulunkulu angipha amandla ukuthi mangenikhulekela into zenu zihambe kahle busuku nemini. Ngithi-ke Nkosi yami ningapheli imandla kulandela ihlelo luka-Dr. Dlamini umthandazi. Ngithi Nkosi yami ngiyanithanda kakhulu balandeli bami baka YouTube channel. Angisilutho ngaphandle kwenu. Njengamanje ngifiseseke sikhonze nje uNkulunkulu impela, simkhonze impela. Singamlibali uNkulunkulu. Angazi ngithi mina ithi ingoma thula moya wami noma kunzima kulukhuni kukuhle kumnandi basha bakushoka abantu ngawe, but wena ngicela wenze njani, ubheke ezulwini kube kuphela. Ngicela sibheke ezulwini lapha, sicela uNkulunkulu asikhanyisela, bheka ezulwini kuphela mbukelo khona. Noma uyeva ukuthi kulukhuni